ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Urukiko rwo mu Burusiya rwanzuye ko Alexei Navalny rukisonga ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi arekurwa. Ikigo cy'ubushakashatsi Lowy Institute cyo muri Australia kivuga ko u Rwanda ruza ku mwanya wa gatandatu ku rutonde ko kuntu ibihugu hafi 100 ku isi birimo kwitwara mu guhangana n'indwara ya COVID-19. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho ejo inteko nshingamateko itoye ikavana ikizere kuri leta iyobowe na Minisitiri w'Intebe Sylvestre Irunga. We kugeza ubu avuga ko akanama kadasanzwe k'inteko kakoresheje iryo tora nta bubasha kabifitiye. Muri aya makuru turasesengura aho ibintu bitera bigana. Tubafitiye n'ikinamico urunana. Muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere. Ano makuru reka tuyahere mu Burusiya aho urukiko rwo muri icyo gihugu rwanzuye ko Alexei Navalny rukisonga ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi atarekurwa. Rwateye rero twatsi ubujurire bwe ku gifungo cy'iminsi 30 yahawe amaze gutahuka avuye mu Budage. Avugira mu rukiko akoresheje ikoranabuhanga rya video link, bwana Navalny yavuze ko urubanza rw'uyu munsi rudakurikije amategeko, maze yongeraho ko icyo rugamije hari ukumutera ubwoba we n'abayoboke be. Yaburiye abategetsi ko batazabugumaho ubuziraherezo. Abayoboke be bari mu guhamagaza indi myigaragambyo yo kwamagana ifungwa rye ku cyumweru nubwo bwose igipolisi kitaboroheye. Abategetsi b'Uburusiya bavuga ko atubahirije ibyo yari yarasabwe bijyanye n'igihano cyo gufungishwa ijisho yari yarahawe mbere. Tujye mu Burundi aho bishoboka ko mu gihe kiri imbere ibitangazamakuru byafunzwe na leta bishobora kongera gukora. Ni ikizere kivuye ku magambo yashyikirijwe uyu munsi n'umukuru w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yasabye urwego rw'igihugu rukurikirana ukuntu itangazamakuru rikora mu gihugu kuvugana n'ibitangazamakuru byafatiwe ibihano kugira ngo bisubire gukora ku neza y'igihugu. Muri ibyo BBC ikaba irimo. Yabivugiye mu nama n'abaserukira n'abahagarariye ibinyamakuru bikorera mu Burundi kugira ngo bavugane uruhare rwabyo mu iterambere. Ni inkuru ya Prime ndi ku Magenge. Ni ikimenyetso cavuga ko leta nshasha y'u Burundi imaze amezi arenga 6 irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye iri kwiraha inzira nshasha imigenderanire n'ibimenyesha makuru hamwe n'amakungu atahengeshanije kubisaba kuva iyo migenderanire itanguye kuba mibi mu 2015. Mu mpera z'umwaka yagiriye ikigongwe bamenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu bari bamaze umwaka urenga bafunzwe. None uyu munsi nawe yasavye urwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana ibinyamakuru mu Burundi CNC ngo vuba rwumvikane n'ivyo rwafatiye ibihano habe intango nshasha. Perezida Evariste Ndayishimiye: icyo ndababwiye cyo ndaremereye nuko n'amatate twageze mu kahise duteza kurondera nyene atorerwa umuti. Hari ibimenyesha makuru byafatiwe ingingo senesi camuja hamwe mwicarane murangere mu bitorera umuti tubiheze twese tuje ku kivi. Ibinyamakuru vyicarane na senesi bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe nta ngora, kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha makuru birafise ico bikora mu buzima bw'abene gihugu. Muri ivyo binyamakuru harimo BBC imaze imyaka irenga 2 yarawujijwe kumvikana mu Burundi n'imyaka hafi 2 nyene ataburekuriwe kuyikorera muri ico gihugu. Hari kandi na radio Ijwi rya Amerika nayo imaze hafi imyaka 2 nyene ihagaritswe kumvikana mu Burundi, nayo nyene akaba atawemerewe kuyikorera muri ico gihugu. Ntawuzi umwanya ibiganiro bizofata hagati y'izo radio na CNC canke ico zizosabwa kugira zisubire kumvikana no gukorera mu Burundi. Ntawuzi kandi ko muri iyo ntumbero yatanzwe n'umukuru w'igihugu radio 2 na televiziyo 1 zari zisanzwe zikorera mu Burundi zasambuye mu 2015 zizoba zemerewe kuvugana na CNC kugira zisubire gukora.
aho ni mu gihe izo uko ari zitatu ubu zisigaye zikorera hanze y'u Burundi. Ikigo gishinzwe kurwanya indwara muri Afrika cyatangaje ko umuryango w'ubumwe bwa Afrika waboneye ibihugu biwugize izindi nkingo z'indwara ya COVID-19 miliyoni 400, izi zije ziyongera ku zindi miliyoni 270 uherutse gutangaza. Ibihugu byinshi byo muri Afrika ntabwo byari byatangira gukingira iyi ndwara kubera kubura amafaranga yo kugura inkingo. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika wavuze mu ntangiriro za kuno kwezi ko inkingo miliyoni 50 zizaba zabonetse hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatandatu. Izindi zizaboneka mu mpera z'umwaka n'umwaka utaha. Harateganywa ko Afrika ikeneye inkingo miliyari 1.5 kugira ngo ibashe gukingira 60% by'abayituye. Nanone tukivuga ku ndwara ya COVID-19, ibigo Pfizer na BioNTech biravuga ko urukingo rwabyo rwerekanye ko rukora mu kurinda abantu ubwoko bushya buva ku kwiyuburura bw'agakoko gatera indwara ya COVID-19. Ibi bigo bivuga ko uko kwiyuburura kw'iyi virusi gufite ingaruka nkeya cyane ku basirikare barinda iyi ndwara inkingo iziha umubiri. Ikigo Pfizer cyavuze ko kizakomeza kuba maso ku bijyanye n'ubushobozi bw'urukingo rwacyo uko aka gakoko kazagenda kiyuburura. Mu ntangiriro za kino cyumweru ikigo Moderna cyatangaje ko urukingo rwacyo rukingira ubwoko bushya bwa coronavirus bwabonetse mu Bwongereza, ariko ko ubushobozi bwarwo bugabanuka iyo ruhuye n'ubwoko bwa COVID-19 bwabonetse muri Afrika y'Epfo. Iki kigo kiri mu gukora urundi rukingo rwo guha ingufu urwa mbere kugira ngo ruhashye uko kwiyuburura kw'iyi virusi. Ikigo cy'ubushakashatsi Lowy Institute cy'Sydney muri Australia kivuga ko u Rwanda ruza ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'ukuntu ibihugu hafi 100 ku isi birimo kwitwara mu guhangana n'icyorezo cy'indwara ya coronavirus. Brazil niyo hiza inyuma y'ibindi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziza mu bihugu 10 bya nyuma bihagaze nabi imbere ya kino cyorezo. Lowy Institute ivuga ko yashingiye ku bipimo 6 ikora ubwo bushakashatsi n'igereranya ry'ibihugu. Ibyo bikaba birimo ingano yo gupima iyi virusi ku mubare w'abaturage, imibare y'abandura, imibare y'abapfa, gusesengura amakuru atangwa n'ibindi. Nako ni inkuru mushyikirizwa n'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana uri Kigali. Iyo raporo ivuga ko inyuma ya New Zealand ya mbere igihugu cyabashije guhashya rwose iki cyorezo kubera gahunda za guma mu rugo no gupima benshi. Vietnam, Taiwan, Thailand, Cyprus, u Rwanda, Iceland, Australia, Latvia na Sri Lanka nibyo biza mu 10 bya mbere. Mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize u Rwanda rwatangaje guma mu rugo mu gihugu hose mbere y'ibindi bihugu byo muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Icyo gihe hari hamaze kuboneka 17 gusa banduye COVID. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'abantu ku giti cyabo bagaragaje ko izi ngamba zari zikomeye cyane kandi zagize ingaruka mbi ku mibereho y'abatunzwe no guca inshuro. Mu mezi yakurikiyeho u Rwanda rwashimwe n'amahanga kwitwara neza no kwifashisha ikoranabuhanga rigezweho mu guhashya icyorezo cya coronavirus. Imibare y'abandura n'abapfa nayo yakomeje kuba hasi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo mu gihugu no mu mahanga yo yanenze ubutegetsi gukoresha imbaraga z'umurengera mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Inkubiri ya kabiri ya coronavirus yazamuye imibare y'abandura n'abapfa ku isi. Mu Rwanda muri uku kwezi gusa abanduye COVID-19 bashya barenze 1/3 cy'abanduye. Ibihugu nk'Ubushinwa, Tanzania, Uburundi n'ibindi ntibiri kuri uru rutonde ngo kuko nta mibare bitanga nk'uko iki kigo kibivuga. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi madukurikira ku mirongo migufi ya shortwave, naho abafite internet murakurikira hano makuru kuri Facebook live. Ariko kuko ndi mu kuyabagezaho ndi mu rugo muri gahunda yo gukumira icyorezo cya COVID-19 ntabwo mushobora kumbona.
ishami rya onu rishinzwe ubuzima ku isi ryahamagariye abanyatanzania kwizera siyanse nyuma y'umunsi umwe perezida John Pombe Magufuli avuze ko inkingo z'indwara ya COVID-19 ari mbi. Yavuze ko izi nkingo zidakenewe igihe abaturage bemera Imana kandi bakoresha n'ubundi buryo bwo kwivura nko kumira umwuka uva mu mazi ashyushye. OMS ivuga ko abanyatanzania bagombye kwambara udupfukamunwa kandi iranasaba leta gutangaza imibare ijyanye n'indwara ya COVID-19. Tanzania nta mibare yo mu rwego rwo hejuru wo mu rwego rw'igihugu kuri coronavirus yari yatangaza kuva mu kwezi kwa gatanu. Kiliziya Gatolika muri kino cyumweru yaburiye abanyatanzania ko umubare w'abahitanwa n'iyi ndwara muri iki gihugu ushobora kwiyongera ngo kubera umubare wazamutse wa misa zo guherekeza abitabye Imana. Dusubire mu karere k'ibiyaga bigari tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho ejo inteko nshingamateko itoye ikavana icyizere kuri leta iyobowe na Minisitiri w'Intebe Sylvestre Irunga ikamuha amasaha 28 kugira ngo abe yarangije kwegura we. Kugeza ubu avuga ko hatemera ko ako kanama kadasanzwe k'inteko kakoresheje iryo tora mu nteko gafite ububasha bwo kweguza leta ye. Abadepite 367 kuri 500 nibo batoye bamusaba kugeza ukwegura kwe kuri Perezida Felix Tshisekedi, bashinja leta ye imikorere mibi cyane cyane mu rwego rw'umutekano, ubukungu n'imibereho y'abaturage. Wariko yisobanura avuga ko umukuru w'igihugu ari we ufite ijambo rya nyuma ku bikorwa bya leta kandi ko inama abaminisitiri ari we uba uyiyoboye. Bwana Irunga leta yoboye ihuriweho n'unani rwiganjemo n'uruhande rw'abashyigikiye Joseph Kabila ugeze kuyobora icyo gihugu, bakaba banaruhuriyemo n'abashyigikiye Perezida Felix Tshisekedi. Navuganye na Jean Paul Ruhosha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba akurikirana hafi politiki yo muri Kongo, yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze ntangira mubaza aho ibintu bitera biganisha. Icyo gihe noneho hajyaho procedure isanzwe no kuvuga ngo aragenda kudepoza ibaruwa kwa perezida, noneho atanga imihoho neza nta zindi ngorane zirimo. Biramutse bigenze gutyo rero leta nshya yajyaho gute? Minisitiri w'Intebe mushya yashyirwaho nande? Uyu uriho nyine aramutse agiye. Minisitiri w'Intebe rero kuko bikora biramutse bibaye gutyo muri iyo nzira yoroshe, Minisitiri w'Intebe habaho ujya bita formateur wa guverinoma, nawe perezida yaramunomye n'umugabo witwa Bahati Lukwebo. Formateur ni umuntu ushinzwe kureba ko hariho majorite iri mu badepite, ni ukuvuga ngo abari hamwe. Ubwo aragenda kureba union sacrée arebe ko bafite abadepite barenze 251, nasanga barenze 251 aze ahe perezida rapport, abwire perezida ati dore aho nasanze hari majorite nahangaha, nabangaba bishobora kuba ari muri union sacrée cyangwa ikaba ari muri FCC. Icyo gihe araza noneho amubwira ati ahantu hari majorite nabo, noneho icyo gihe perezida arafata izina akuye muri abo hari majorite aribyo akoresha ano ma premier ministre, noneho premier ministre apropose nawe guverinoma ye bisubire ku murongo. Iyi leta iriho niramuka igiye biraba bisobanuye iki ku ruhande rw'abashyigikiye Joseph Kabila ugeze kuyobora kiriya gihugu? Kizaba kibaye kuri bo bazaba batsinzwe, kuko yari yiganjemo abari muri FCC. Ni ukuvuga ngo iyo procedure niba premier ministre akadepoza noneho bakanasanga nta majority kiri muri FCC, kuko niko bigaragara, icyo gihe noneho urumva ko FCC nyine imbaraga zabo zaba zishize kandi ntaho bazaba bagihagarariye. Imbaraga zose zaba zigiye kuba kujya kuri Perezida Tshisekedi, azaba agiye kugira abadepite, azaba afite perezida wa parlement, ashobora no gushaka ukuntu agira perezida wa Sena, ashobora no azaba afite na premier ministre. Ubwo igihugu cyose azaba afite imbaraga z'igihugu cyose. Mu gihe bari bagisangiye ubutegetsi, FCC yari ifite ibintu binini, yari ifite niyo yari yoboye guverinoma, niyo yari yoboye abadepite, niyo yari yoboye Sena. Icyo gihe nimba bigenze gutyo, ni ukuvuga ko perezida azaba agiye kubisubirana ibyo byose. Jean Paul Ruhosha, amakuru atugeraho mu kanya nuko Minisitiri w'Intebe Sylvestre Irunga yemeye kwegura. Mukomeje kumva BBC gahuza imiryango, ubu noneho ni umwanya w'ikinamico urunana.
Petero na Mutesi batangiye kwitana ba mwana. Hagati aho duheruka bushombe ya buri birengero. Ubuse byifashe bite? N'urunana. Ubwigiye naguhamagare ntiwanyumvise koko Kante? Baba barasinumvisha amaganza. Ubu koko ibi ni ibiki Kante? Urabona udashaka kuzanyanduriza umwana indwara ziterwa n'umwanda koko? Gute se kandi mu maganza ko nikosoye ibihe byo gukaraba intoki rwose mbyubahiriza nk'uko wabimbwiye. Ubu ibi bikoresho byoza ute? Ndebera nawe ibikombe by'umwana ubishyira ahantu hadasukuye. Oya nukuri nabyogeje neza n'amazi meza n'isabune ahantu ho kandi mbona hakubuye neza. Hanyuma asize isazi. Ese ni isazi. Ubwo usetse iki Kante? Ndakubwira amakosa yawe ugaseka. Isazi sarahezwa koko mu maganza ko niyo nakinze zica munsi y'urugi. Ewe akira ibi bikombe wongera ubyoze neza. Nako gasahani tumuheraho imbuto koze kandi ubyogesha amazi ashyushye. Urumva? Ndabyumvise rwose nzajya byogesha amazi ashyushye buri munsi. Ujye uyateka birubone kuyogesha kandi ubirinde gutumwaho n'isazi. Icyo ni ikizamini mu mayi mu maganza. Isazi nzazibuza kuza hano gute koko? Icyambere ugomba kugira isuku ihagije. Ikindi iyo umaze kubyoza neza ukabyumutsa ushobora kubishyira mu kabati. Iyo udafite akabati urabitwikira neza. Nzajya mbikora nk'uko mubimbwiye rwose. Ngo bitunganye neza ubizane nsige ntegura umwana imbuto ari buriki. Yego. Muhoreze n'igikomanywa abyutse hanyuma nigire ku kazi. Ariko ntabashakaga mu maganza. Ntumbwire ko ushaka kureka akazi kuko ngo usubirishijemo ibi byombo utogeje neza Kante. Oya da akazi kanjye ndakishimira rwose. Kuba nkosoye nabyo nta kibazo mbifiteho. Ahubwo nyine kwari kukwibutsa nyine ko uyu munsi ukwezi kuzuye. Harya. Yego. Ariko Kante ubwo ni ukunyibutsa cyangwa ni ukunyishyuza? Ese ko uyu abana ubu wajyana hehe? Genda se nyine nanze kukunyomoza bumva ariko ibyo watubwiye sinabyemeye busho. Ariko se Kankwa uratekereza ko nababeshye? Ntatubeshya se. Rwose iby'amasaha si byo byatumye urara mu gasozi ahubwo wadukanye ingeso mbi busho. Ni impamvu ya Mungu marwa rwasabaze si nkubeshya Kankwa. Twahize akazi kenshi nyine mbona saa 10 zirenze ntaravirishya. Umumotari nkozo wese atireka da ati sinajya Rurembo urije amasaha yamfata nuko mbonye bigenze bityo ndacumbika. Ariko amavide 19 yagorwa nawe ugiye kuyigira urwitwazo we. So urwitwazo rwose natinye ko nafatwa nijoro narengeje amabwiriza yo kwirinda covid 19 nkaba nabihanirwa. None se ubonye uraye mu gasozi mu gacya kuki utazindutse uzara? Kansubiza. Ko nari naraye so n'ubundi nkabyuka njya ku kazi nahisemo gutahira rimwe nyine nimugoroba. Erega urabivuga nta n'ikibazo ufite busho. Waturaje tutaryamye umunsi wose nirirwa mpangayitse none. Ariko rero nukuri nubwo bwawe rwose nawe uri ntacyo nari nabaye kandi rwose urumva naje ndi muzima gusura n'icyo nabaye. Busho ndagusabye ubwira abayobozi bawe kutaha kure bajye bakurekura kare. Utazongera kumpangayikisha. Naba ariko gabanya ubwoba rwose Kankwa. Ubundi ubwo kuko wumvaga nabaye iki? Nabanje gutekereza ko wakoze impanuka. Ubundi gatekereza ko wahembwa amafaranga menshi ugahura n'abagizi ba nabi bakayakwambura bakakwica. Ese ni byinshi. Ariko mbese ubwo wumvaga wafaka nyine byarangiye. Hari ugupfakara hari no kumparika busho. Ariko Kankwa uba muzi ibyo n'ibyo ubuvuga. None se nkubeshye ko ntabitekereje busho. Rwose natekereje ko hari umugore winjiye uko ariyo ngiyo ukaba ari huraye. Ariko rwose Kankwa ntukanyukira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko kubera iki? Ndetse uretse no kuguharika rwose sindanaruta nguca inyuma. Ubikoze wawe umpe mukiye cyane busho. Ndumva naguteye gutekereza rwose ukagera kure Kankwa. Muri iki gihe hari amabwiriza kugera mu rugo kare no gusaba uruhushya nkajya ndeba ko nataha kare da. Ubwo ni waruguye kandi nari nakubujije ntumve mutoni wa. Se wanze kuza ngo dukine se. Ngaho genda uzane ka gapira kawe rwose dukine. Pete urakoze.
gukina umupira. Ngaho simbuka ariko rwose ujye ugenda neza wa mwana we. Halo? Ego, Pete kunyitaba utabishaka. Iyo ntabishaka se mba nkwitabye. None se gusanzwe unyitaba wishimye byagenze bite? Wimbaza ngo byagenze bite kandi uzi ikibazo cyanjye mute? Ni ukuri ntacyo nzi. Ntakikubwiye ahubwo ntushaka kubyemera mute? Ndarwaye kandi byose niwe wabinteye. Pete wimbeshyera rwose, ahubwo ndagushaka cyane. Wiki? Ndagushaka cyane Pete. Uranshakiye iki se ko nashobora kuva hano iwacu? Menya ko ngushaka kandi byihutirwa. Wowe ntuzi ikibazo mfite uri umukobwa shamute. Uranshaka se bwo ngubwo uzi ko nshobora no kugenda? Pete kuri uko ushoboye rwose duhure kuko icyo ngushakira kiratureba twembi. Hako none uranshaka nona? Niba waramukanye umuriro ukaba ushaka ko nkuzimiriza rwose ntabwo nkibishoboye mute ndirwariye ndeka. Ibyo rwose nta nibyo nekereza gusa ngire neza aho tuza tukivugana Pete. Ndi mu rugo njyenyine na Mutoni wase rwose namusiga wenyine ibyo unshakira bimbwirira hano kuri telefone. Ntibishoboka yewe. Niki se udashobora kumbwirira kuri telefone mute? Winesha umutwe Pete. Ibyo ngushakira ndabikubwira turi kumwe imbona nkubone. Ahubwo mbwira aho duhura n'isaha kugira ngo uzuhansanga. nkabibona rati udutwenge ufite tudashira. Nyine ndumva nishimye kuko udashobora kubyumva nyine. Umva nakomeza nkaseka. Isekere kante, isekere rwose. Mbega wamenye ukuntu mwakize. Shaba ujya gukorera amafaranga ni byiza pe cyane. Ndayareba nkavuga se ngo nkunda aya mafaranga nayanjye ciao. Guhembwa birashimisha ariko mu kanya gato iyo utangiye kuyatera imirwi biragucanga pe. Urumva urakuba ukagabanya ugateranya mbese bikagushobera. Apo ibyo nta kibazo cyangwa nuko nyine nyafite kandi yitwa yanjye. Rero nanze gutaha nanjye uzana ngo mushimire kuko wandangiye akazi sha. Hanyuma se kante uwo mushahara wawe wa mbere ugiye kuwukoresha iki we? Umva mfite ibintu byinshi nyine nkeneye gukoresha amafaranga ariko bikihutirwa n'umwana wanjye. Umwana wawe? Umwana wawe se ko abiwanyu akaba arya akaryama afite ikihe kibazo? Nyine ndashaka kumugurira imyenda myiza n'udukweto kugira ngo azatangire ishuri asa neza nzajye no kumwogoshesha. Ayo mafaranga yarakuvunnye kante rwose wiyapfusha ubusa ujyana uriya mwana wawe kwiga? Kubera iki sonori? Si ukuguca intege ariko rwose mbona uriya mwana wawe atajya kwiga ngo agire ikintu amenya. Umva kante umwana wawe rwose ubumuga bwe burakabije ko atavuga se ko atagenda neza ukazigate. Yego nibyo umwana wanjye afite ubumuga ariko ntibivuze ko atagomba kwiga nk'abandi bana nori. Nyine umwana ufite ubumuga bushoboka niwe wakwiga. Wenda acumbagira cyangwa nyine umubwira ikintu akagusubiza ariko umwana wawe rwose umeze kuri wivuga byinshi ubumuga bw'umwana wanjye afite ndabuzo nori kandi nanjye mbere nyine natekereza ko adashobora kwiga. None ariko umujyanama w'ubuzima yambwiye ko ubugingo afite uburenganzira bwo kwiga nk'abandi bana. Ubwo se buriya bizamumara iki koko kante? Ngize ukuri azunguka ubumenyi nk'abandi bana nori. Ubwo se ugugushuka ngo naduke wari ufite rwose udupfusha ubusa kante? burya nawe uracyari muri santere busho. Nzi ko ari njye batinze gutaha njyenyine. Ndacyahari ariko niko nari nkihagera kide. Ahubwo ngo twambutse amasaha ataradufatira mu nzira ugasanga tugirana ibibazo n'inzego z'umutekano. Wa mugani ariko n'ubundi nari ntashye. Ariko se n'ubundi kwirongera igiye kuzanyicira inyarurembo. Najyaga Gitefano none ari muri gereza. Yewe hari mabuso rwose kandi yizize. Nawe wabonye akazi hanze ya Nyarurembo urahansiga. Mbese nyine ibyanjye ni irungu gusa. Muri make ariko shakideyo rwose urumva ibyo urimo uvuga ari nde wabyemera koko? Ubuzanya bawe ko unyuzamo ukajya kumanika inzitiramubu kwa makuru ariko shase merukayo. Ngo ntiwerukayo se wabuze iki? Ibyo bya makuru ataba byihoreye busha. Kubera iki? Ahubwo nyine mbwira aho wari waraburiye. Uzi ko Nyarurembo yiriwe yamenetse umutwe ngo bushombe yarabuze. Kuki? Rwose. Twari twatangiye kugira ibibazo. Ariko zatari kubera uriya mugore wanjye ugira ubwoba kubi. Agenda avuga narabuze se koko. Nyamara hari ubwo uzabura burundu busho. Dore ni inshuro ya kabiri Kankwanzi arararira ko yakubuze.
nako ni nk'iya kane niba atari iya gatanu. Umaze kuburira mu mujyi kabiri, hari n'ubundi waburiye i Nyarurembo. Muri make ibyawe nawe birimo ikibazo. Uriya mugore nta nubwo aba yambuze n'ubwoba bwe. Nawe se uri umufundi sinakubeshya ntiwiwe urugomo rw'abafundi. Twagize akazi kenshi aho karangiriye nyine dutera ibiparu. Ndajya ku isaha nsanga bwanyiriyeho. Ndavuga nti ntabwo nakwiye kugenda niko gucumbika rero nyine. Nirabiyongeye. Nawe se kandi ntubyemeye. Niko kuseka kide. Ni ukuri twamenye beto. Ukwiriraho nuko ninya kwica amabwiriza nyine yo kwirinda COVID-19 ndahariyo kose. Ariko COVID yaragoye. Ariko sugo wavuze ko wabonye ikibamba araho usigaye ukorera. Basabiza jewe se iko nkubwire izo ngeso rwose jewe nazariye bagitefana. Kide nta kivamvari rwose cyatuma nisenyera urugo. Ariko ubundi bwo nubwo tubiseka umuntu uzi ubwenge yakegera kuri Stefano. Ugiye gereza kubera abagore. Iriya ni isomo ubundi. Ni isomo rikomeye ku bagabo rwose twese. Naho ubundi hari ahantu rero nabonye akazi kugerayo no gutaha ino biramvuna. Ku buryo binsaba gutega rwose moto buri munsi. Ubwo se uzayabonara cyangwa uzasanga ukorera abamotari? Kuyabona byo ntabwo byapfa kuvamo. Ariko ndi kwiga nyine icyo nakora ngo ngabanye gutanga amafaranga nyine y'amatiki. Nta kintu keretse kwimukirayo. Reka sinakwimuka i Nyarurembo ngo ngire hano ishobora gutura rwose kide. Reka ahubwo ubu ngubu nyine ndimo ndiga kuzigama ayo nakoreye buhoro buhoro nyine ngo nzagura iyanjye pikipiki. Ndashaka kugura ipikipiki rwose. Icyo gitekerezo cyari cyiza busho. Ariko se heza koseka. Uraseka siki? Nzanayigura nzayigura rwose. Iyo pikipiki uzayigura uzabasha kuyitwara n'igare ryakananiye. Ariko bavuga rwose. Ego kuneye ubwoba pete. Wowe ndakubwira ngo nashize ukagira ngo ndakubeshya mute. Aha. Oya nukuri nuko turi ku nzira mba nkuyemo nkakwereka mute. Nibwo wakumva ububabare bwanjye. Ubwo se koko byagenze bite? Ngo byagenze bite? Warampfunyikiye nyine. Nge rwose wimbeshyera kuko sinjye wakwanduje izo ndwara urwaye pete. Umva mute nge sinje kuburana nawe icyo nzi nuko ntakubeshyira. None se niba narakwanduje kuki nge narwaye ubwo warutaka ko nge ntabwo mfite. Uyimpata ibibazo kandi nibabarira mute. Mbwira icyo wampamagariye nigendere. Pete undi wongeye maze iminsi mbunze imitima. Sinzi noneho niba mbisimbuka pe. Nagiye kera ko ubusa noneho warayineye pe. Inyise kandi inda. Nguki mute? Pete icyumweru kirashize negereje imihango none yanze kuza. Matesi rwose urumva udashaka kunyongerera ibibazo no kuntesha umutwe koko. Ngo no kugutesha umutwe Pete ubuse nge ndatuje koko cyangwa wewe ko twakoreye aho. Iyo ntakorera aho nanjye simba meze ntiyamute. Nuko rero ndahangayitse Pete kandi rwose ne wanshutse turamutuma tubikora nagakingire. Asheka mute. Ubwo rero urashaka kuzamura ikibazo cy'inda kugira ngo unyibagize ko wanyanduje indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Nyamara wibikinisha Pete urumva mu byo nakinisha naza kukubeshya ko nshobora kuba ntwite. barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana. Mbere kubasezeho na babwira ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru ategeraho mu kanya ruko Minisitiri w'Intebe Sylvestre Irukamba yemeye kwegura nyuma yaho ejo inteko nshingamategeko imuvaniyeho icyizere. Ibi bigiye gutuma Perezida Felix Tshisekedi abasha gushyira abayoboke be mu myanya ikomeye muri leta. Bwana Irunga ava ku ruhande rushyigikiye Joseph Kabila wahoze ayoboye iki gihugu. Iyegura rye rikaba ritumye Tshisekedi yibohora urunani yari kumwe na Kabila rwatumaga atabashaga gutegeka uko abyifuza kuva yagera ku butegetsi hashize imyaka 2. Kugeza ubu abari ku ruhande rwa Bwana Kabila nibo bari biganje muri leta.
rero ntudusozereje amakuru yacu yo kuri uyu wa kane ni amakuru yarahagarariwe na Mark niyo nkuru umwumvaga ni Jacques Niyitegeka andi makuru mushobora kuyakomeza kuyakurikirana ku rubuga rwacu rwa internet ni bbc.gahuza.com abatatangiranye natwe ayangiye mushobora no kuyasanga kuri podcast mwakoze kwitamo BBC Gahuza Miryango muramukiwe